ipansalay nga ni Yesus Cristo kapag po lihay ng ikunurahok at sukunit isang dika. Tampia po Sancho Sampang. Haleluya. Haleluya. Kasi ako matinikakan ang kita ko pitungon, kita to ikunurahok sukulit. Ay maparma. Ang mga kita ko sa ini ay po na kaligaga, disusi, hindi siya mapurong. Kasi ako matinikakan ikunurahok managunahan sa son hakili sa pagkali sa singaran. To pasipa na na sa singaran. Sa siyaw ay pula sa singaran to sa wala kami tahakyat wasan si aratan papinan na gay o sa timan ako na sa singaran maran ako po pasipana to maratam ka nila to nakatikaw siya ako lumita wasan ay ako po hasasar nila to na ikunurahok na tao to ay sikat makapilan ako lumita kuya makapa ay ako aruma nata awa ko sa singaran na yung away o sa lipa sa away ako sa singaran ano pinaway ato sinagapa ano sa nilan ang mitan sa sa singaran na yung ato karatunay na ito na rarumahan na away bawa ka nitira ko sa singaran bawa ka nitira away dito mo na kurang-kurang away sa kaya ulit yun sa kurang-kurang away sama ay sa kurang-kurang hindi ko makaw ng rumah. Awak ko sa singaran, hana takawin. Ya, sumut, sa nagura rumah. Awak ko paistuan, haratagan. At ila ito, ini hana na yung kaw ko rumah, kaw musisyo, tulungan ng pasipala, kaw lumitan. Una, matikay, ini rumah musisyo, kakay, kaw ko na sa singaran, ayan. Puro, at ako nakasaswaran na kaw lumitan. O pakaini manan haw ko imi lumira manan haw ko pakaini sulusara afam haw pasipala anu kita to ngayon ka ini anu kita ami hapila tagatay pakasasod kita sa singaran o sa singaran haw lumanan sa pangso de chuang sana sa singaran haw nuya runan kamina haw nunani nuwa pangso de chuang Lalu kita ini rumah kau nusisyo, mahapilang kau numita, kasi rawa kau nutamkaw, patras kau nutamkaw, kau yara sangat tamkaw turut kami sakto hana na kau mararaway, sakto hana na mamirusay, saka mararum kau pukawas kau kami sangat, tuloy na kau tulungay lo, hagatot kan kau pukawas, kuna takpan kau nukakarayan. Tulad ng suara hangtod meron na sinua to papisa na kaw to na runan ananay tamina nanangan na kaw ng bitapusuan ng sisyo. Nangan tayo din ito na society tyroxio. Society tyroxio. Soksyo no, siusansit. Tasa kaw itini siuroksit. Sama na yung pusuan ng kaw itinin. Society tyroxio no, siusansit. So ang gawas ko ng sinuha kananay o si sasra ay po asam kaw kananay kaw i marunay ito o tro
lumira. Itini kaayaw hau lumato. Sama dengan itini rano hau mato sai to hananay do virus hau sandra. Kami altine hau I kako hadapat kan hau lumato na kapsur. Itini to na rano joyong sit. Araan hau lumiso kuya pilengan ke Facebook akhiran kami sangat tutai hau runan satu-satu yang kami salifung pasimaran hau kupaputar hau numira jo koset runan hau atinin pisangat pakau hau numira hau turu soot hananay arsiko kakaat numira hau 5 purut hananay hau siko kaagawag numira hau turu hananay purut hananay hau siko jo loksit unarunan sakang numira hau sangaan hau ko ngaay hau mitsumo hau ko clear agawang numira hau saya siko unarunan hau ufawahan isinin tatihi hau amisana unarunan hau turun hau ko tigro hau numira jo nanasit maabilang hau numita itini una suar to suar hau no kawas turasi no nuaan sama na bato say hau no raraw tunatakan hau no kagarayan so ka hau ira sa paharatang kawas to sa pihada pagkaw hananay hau kuna tapan hau kagarayan nakatili sa hau nanan hau no mita kuna misuaran hau to sakatay pakai ini sa ini to na curoksit hananay sa misana hau to sasingaran sanay una tunan hau to nini ulengan say una sasingaran to nini ulengan hau say usakang ay hananay to paputar hananay hau ini hatanen saka to pakai ini hananay hau to salakan hanasa hau kato ngaya hau sikit ini ka ini hau to kawas haratangan nak ira hau ko no haratangan ira hau ko saroha fal na hau no bila hau pedumay no paratamtaw to pasifana hau kitanan saka ngaya hau no clear hau amitsumot na punaswan saka ngaya sa no tamtaw waadupan itili to na tama dai hau iri hato ira san hau ko ka pasir hau nanitini paputar ami tanggaw hau to kawas ay ka ini hau to kawas haratangan itini hau to naka denden hau ano tamtaw kananay awa ko itsara hau tamtaw hau ami soaan hau to maamaana sa ulang kananay ukawas nanitini papas kananay tudungay no di parama hau kitanan sa ilang pisanga hau no kawas tulungay no parimuot hau to na sinuan to sa kangakay hananay nu'fir sa nanagan lumita na hau lumita ko turo tulungay no ini hau to na pisanga hananay to na sasingaran sa kangakay hau no clear hau mitsumor pitili to na lunan hananay sa naharatagan lumita hau masyok kurasawahan unaman to ula sa singaran hau itini kahukan ano haratangan mahapilang hau lumita sangat say te guang zao de qi si na haratangan hau sanusuan no pasifana no kawas to guang su to guang saka mahay mahdir mapahdir itini ralu masamat hau masalibat hau runan hananay ulang hanto au raw awak akhir dari sini kapukan saka usaw hananay prasa sigar saka laay sang kami tumut hananay hau kuya akhir haratangan
So makaratagan kita una sa singaran haw naninua sa kasatay o sa ka iraaw no akhir hananay to paspa na merakitanan. Naman kita itinira rumah sa makali puno sa abang hanata haw ka ini haw namita. Una runan upatin ako to naipot hananay asno singis kyo kay hananay kurarunan o sa kakiting no tamtamdaw umisumura mo to narunan hananay haw o mamaulit usa haw kapit sumur hananay to narunan haw i o mamapatay sa maaror ay kini to nareden hananay no haratan haw namita haw una sa singaran hanata o sa kagahay haw naksir mapahdir dini haw o pasipana ni mereka nakapikautsira haw namita. Ini kalau nag-fishing po ng ito nakapikautsira haw namita una akhir sa kakaya haw kumini. Ang namita haw kupiharatan haw ni makapilan itinira rumah haw ng sisyo. O sima po na akhir wasan kita aratan. Itinito na yung hangitin tayo isyo. Pinamay ito uraswara to nini. O akhir po na siye sama. O akhir po na kawas. O suri na yung akhir sana. Maganda itinito na Yohanite taisyo. Yohanite taisyo. Isyo no kyuset. Yohanite isyo no kyuset. Akhir haw sa'li tay akhir. Mapakhir haw keksot. Maulipay haw itinito na saskar atamdaw. Sa hindi makapilang kusor ang sesyo. Di ba ko nabisora na birasan ko na siye sama uratawas hanalay. Sa hindi makapilang kusor ay akhir sa. Hindi haw no na miyohani kuna yohani ting hanalay kapilang pagumita. O kuna akhir mapakhir haw no bira kuna saskar paketsot. Ulipay haw itinito na saskar atamdaw sa. Nah, haratan haw namita, mahapilan haw namita. Una akhir. Ano awak una akhir haw wasa ta'man sa haw tinira rumah runan. Saka kita ukyo kay hanan ano awak akhir hanan ta haw wah kirado kita. Rato na akhir na rasiye sama na. Ukyo kay ano awak uli haw niya sama sa luswar. Awak kawas, awak uli haw kawas haw awak akhir. Sa mana dapat itu makan, sa kau tamtaw, anda kawi, awak usir, kau nak kau kaya nasa. Sama uswar kau dia sama kau, akhir kau satu uswar dia sama kau kaliu, dengan namita ini rumah kau musisyo. Yohanite tay hasyo, Yohanite tay hasyo, hasyo no junisip. Yohanite hasyo no junisip. Para sa siya sa mapakalaman ng atamkaw, akhir haw no saskar haw kako. Mihakurungay takwalan haw sa ito kay kinito na takmanay arumakat. Wamirakoy tuya sa kaulit hananay akhir. Ibigay haw pa simarang na haw niya sama. O akhir haw kakusan. Isaw ni paswar lumita. O pati na ko, kung naipot hananay haw runan o sige kiukay. Saka ira haw kung nahlir, itini kiukay umitakan siya. Makapilang haw umitakan. Sisiri ay iray siya sama amikaratapay, iray bukawas amikaratapay haw kitanan. Sa makaratagan namitahaw kung natasingaran haw pasyoman na haw kitanan, to sa kangay haw namita, tanggal kangay no yaklir haw amisumur. Taga itini makapilang pamita kalau tak namita maksa kalau nasa singaran pa sumudan to namita pagkasiye sama ira ko akhir hauni sama hananay ko sama ira siya sama to nakiu kayo namita saka ira ay kuya singli hananay sama na singli hananay nanipili ay haw siya samaan naman tayo dito na Yohanite tayo isyo Yohanite tayo isyo Isyo no kyonanase. Yohanite isyo no kyonanase. Uli po haw bikitini ay si Mose hananay haw tenagan. Uya ni umi atau singli hananay sri na akimat haw nanitini ay si Yes Kristoan atay ni sana. Mahabinang haw nabita.
ira ko na siya sama, ira ko suklina, ira ko singli, hananay, itinito na kiukay. Una hadir, pati na ko, matsa ka ito, sagatay hau siya sama, pati na ko, hananay. Tagatusa, hananay, tinira naman siya pa, kaya ito na hadir, hau ikmanan, uswar hau kawas. Sa uswar hau isaw ni. Una, suwar ko kawasan, usingli, hananay. Halipin, ay hau siya samaan. Sa uswar niya sama, uraran ka ko, usingli ka ko, usapaulit ka ko sa. Kataray ko na hadir, hananay. Ira, kuswar hau ni miulisay atamkaw. Nangantay tinito na siheng yako kiw-kiw-pe. Siheng yako kiw-kiw-pe. Yako kiw-kiw-pe no, yako koset. Yako kiw-kiw-pe no, yako koset. Sama na yung kuswar mo na bitihay ka ulit, hanani atamkaw. At ini ko yung suwar hau numira. Uswar hau numiso makasay hau to taw hau no salipa hau no mako u'tir hau no raran hananay numako sanay suwo ru sang na kuwang sang uraran u'tir hau no hararan mako sanay makapinang hau no numita itini uswar hau no narumang kapantay suka saka itini to naruran awak rasa singan awak akhir awak ko patakenar auto rarumah hananay dan siya itu kita kyo kaya ko kita yang ikut hananay runan iray ko siri iray siya sama iray ko singli no kawas taga mapakhir tulungay no rarumah auto na kyo kaya ko kita iray ko siri no makira saka tayo ko nini saka kira ko yaw kau numita tu pakhir au nukawas hananay apasipana te guang zao de qi si saka tusa te qi xi de qi si awai guna sasingaran guna minan hawi pagatu asasra pak depai guna bawahan sangkai guna tingruh namira sangkai guna tingruh namira hawi masalipa ay mapasimaray ko simar awak pakas anu sasraan no fari saka ira ko na sasimaran to nini saka ngaayahan na ira ko sasraan no ya adukun no na nuwa say ararumaan pagaro hananay sama pagaray ura fari abi sumor man ura mawahan maadumay maadum saka maay abi sumor pura ura rin gira mata sekto ano na yung pinapagkakapagkan na ihawi saka ulangan po ulang sa singaran say asiko sa ito say asiko atini mula kakakimira ito hananay ko nini atini say asiko saka makapinang haulumita atini ko kakakimira ito saka taanay mula pagkairay mula hari umisumur saka ay apasasraan saka ano rasa singaran ako patay ito na nuwa maraat ako asasaraan na ako lumiran saka qi xi de qi si san saka mahapinan na ako lumita tunang tiyo kayo lumita hanagay wala asasaraan uinuri ako lumita matakay ako toha sasraan na ako no saruapang ako lumita dan itini hau ikawas nga kaya hau ni harit hananay ito ya sa kaulit hananay hasasaraan hau lumita sa ina sa hau kuswar hau musisyo akapatulas hau binuli kali kan hau binuli sang ini to usaka maaya hau lumita kami aucer atam hau ko hasasaraan hau lumita sikitini hau ini hananay hau ko kawas lalu takuswar no sisyo itinira rumah no sisyo soseki ninsyo no nanaset ninsyo no nanaset ninsyo no nanaset sama nai mana maulid kita utang daw wala sa saraan hau kawas sa kaulit hau minta utang daw
sa kaulip hau ni Noah. Nangantay din ito na soseki ni Isyo no nanasit. Sa ukawasan hau tanusutaan na bira, misala ako tangkaw. Yung ano bira hau ko sasraan, itini imusol hau noya, tangkaw hau sa kaira. Sa to hau kuya sarafang hau no bira, amahulit pangangan hanto si Noah at si Atam, hananay. Sa itini makapilang hau no mita. Una sa kaulit numita utang daw, kuya sa saraan na hau tawas, una sa kaulit hau numita. Sa nabantay din ito talaga piusil, hau numita hatirago, naharatagan hau o inuri, sa kakaalay ito inuri hananay. Nabantay din ito na sa Tokyo Tencho na nasyo. Bila sa hau so lumaylo, paini hau no na ni puro, pakai ni hau na misoran tayo so nito na so sepi hananay dikito hau na si puro hananay to harumanay atam ka. Sama na yung hau puso na pakai ni hau na kawas kabila to nangantay dili. So si sa Tokyo Tencho na nasyo ni Tio Yongset. Misalakay ito na tafan na hau no kakarayan, misalakay hau to kahirahiran no adopen agawas. O tauki hananay hau no na tafan na hau no kakarayan. Say kamaro to misalakan no tamdaw hananay umiya. Ni Sio Goset. Saka tanutan dawan na hananay pakatayar, amatayar. Maksal to katangot hau no manan. Unya dengan tingra hananay to pabli ay to sa kaulit sa saraan no tamkam daw hananay nijo lokset nano say tatapangan hananay hau misanga to harma nay hau atam daw maro itini iran no saka tegan na mirakaw ko piksaan kamaruhan no tamkam daw sana tini mahapinang hau mita diriawata kuna suara hau na ni puro pagani to na suara nita to na sasraan nanay sa paulit hau nita utang taw sa kanya to patakapi ang sir nita sa suara hau isauli uinuri san ila sa hau suara hau no sesyo kabanaan hau nita dari sa hau nita uinuri san akapaturas suara mana sama akapaturas masa to sasraan ano haratan ano pasrao ko pasasaraan na hau numita. Ano sa hau ka ay ini kita hau to kawas. Ami turun hau to kuya ulit hau numita. Haratan acar to ka pirato hau pasasaraan hau numita. Sa kanila sa kusan si siyo hau puso to tao sa. Akan paturas ami inulisan. Talilan. Ami inulisan ni kuya ini numira. Dengan tayo dito na Tesalonike Tensyo Hoseo no Kyo 7節 Tesalonike Tensyo Hoseo no Kyo 7節 Kyo 7節 o paini hau na ni puro kuna Tesalonike hananay Kyo kai sa sama na ito na karutuhan no kawas san hawi ano dengan memita hawi nani tiri to na surokset nani tiri to na syo aset hawi pabanaan to hawi kita kali dan hawi kita mahmad syo nanaset akapaturas sa minuri syo aset mana to akmat mafanaan ni kansya sa manan hawi unini itini si Kristoan hawi to mistakkan hawi kawas naparutuhan maharatan hawi kita naparutuhan hau kawas ama sa kutang tawan ini saka tuka bisa na misumor itini-itingkok usuan musisyo sama na kuya kami sumor dengan kuya mituray ito naparutuhan hau wama itini kakarayan saka nagdagan na kita muna sisyo hau maris amahmaksan lipaat san kumiot sa kumpisil na hau numita turun mi'am-mi'at hananay. Saka tatulong to na parang sa ano kawas. Saka hawi. Mana saka ahmad sa hawas sa mga tayo inuri. Rumah sa hawi.
Maugiray haw mikansya. Samanan hawi, mati ka berdebak hawi satu ururut. Irurut tu pakai tay, irurut tu pakai, irurut tu tangkap, irurut tu kawas. Mana tak? Awak boleh faham, awak boleh mak. Anu kansya sana akan tahu hawi. Kansya itu apa nak isi kita di kawas. Anu lari mai dengan musan haw bijinuli. Sana haw bitirah haw kawas. Sana hawi nak ripahat haw kufarusut. Penaratan kita una turu ada naik hawi. Masalah rumah namira hawi irai punya. Kakak turas haw abi inuli. Teman-teman, ini hamata to pasasaraan kita ka ini minta haw kawas. Yang naharatan lalu minta seorang haw kawas. Sana hawi pasaku sa kawas itu pasaku namira rumah nusisio. Rumah nusisio yo. Sana haw kita tu atasi, anta haw arah kita tu sisio haw itu saku kawas. Tinira rumah manusia. Sama yata ko hawa dari hawa mamina itu mapili kayo tinira rumah manusia. Pas inuri puna pawas hawa pucah ko irasa. Ano sekali na tinira pucah ko lumira hawa rumah hawa utaka wasay patiray. Rumah tamlaw ana na hawa bihamana hawa asako na ama san. Kali na rumah matagal dito kung iha. Araw tuwa kung kawasan na ang iha unisatan. Utah kawasai, tua kawas, utah kawasai perhatian. Tapi nak punya sabu, kamu kawat tu hasa sorang negara mah tini sisio tu, tapi usia ayah kau kitanan, terus minurun kita, pak ini ayah kita hanya tu napa usahan kita tini kawas. Ya usia kita tu sisio hawi, kira itu sabu, macam itu kawas apa sabu. Ini tu nak rumah manusia tu, atau tirian tu, usian tu, atau tirian nak haul mita. Ini mahapinan haul mita. Pasti pada haul manusia. Sakaturu. Kuna sa singaran haul narunan kananay haul. Mana ko sakaturu tulungan pasti pada ni merasa tersin si de qi si sana. Saka irau haul no lihat hananay haw to pasifana sanay. Cuma kuna pasifanaan, nanganta. Tama na haw ko kafana ni luwa to ma keraha itu anta hawi ma pa away to kuya rendem sa. Nani kini tu rasa sigaran jo kuna kinua. Taga pofron na mana? Ratai parang. Ya parang hawi. Sorry na haw nang hadirasa. Hananay haw tirang haw tangkaw ada pedepan hawi sorry na haw patah kena tu kaya parang haw kuman tetap pinukai kena hawi pamara anto hawi nuwa umana tutupi sorry na ira tu kura tupi hawi sorry na hinatay sakatay apa per hawi nuwa hawi pinukai kura tupi awak ko pau adu niya aw palipa adu niya nang adira ira aw kaya kura din. Tidak susah karena naik awak kurang ingin tidak tidak karena naik tu ya papa no ya kanan. Ina tu urut karena naik awak hapinan tu ni dua. Satu kapinu kaya tu ya tupi kira. Kamu apa nak tu kunan tinua awak tu? Makna hai tu awak tu kunan tu kanan. Dengan kaya ini lalu nak halu sisiau. Dengan kaya ini tu nak sosial tai hasil. Sosial tai hasil. Hasil no lokset. Malakuit haw ko sepat puro haw arumihat. Paatan haw nuna ninua. Kuya kasingaran haw nurunan. Pabro nila haw kuya parang. Kuya parang haw sagura parang ami sartari nalilang haw tay rakaitangan haw nusra. Tay hasit. Pabro nata ninua haw kuya tay atopi. Minang haw sama na ito kang kuya nanong. Mapasaway ito han, magkarahay ito han, saan? Orinay. Pagkulahan, lumila. Joseph, sama na sa po unanom, sa kaawag ko patukuhan, hauno ya tupi, hananay pati kurto, itiraturan-runan, karatura sinuaan, nalayak, aninuwa ko kamay lumira, amisada, apasumor, o ya tupi. Sisit,
Tigapi ito hauko, mitara auto pito arumi'a, pagkaroon mo asa nino hauko ya, tupi, hanalay. Siyo iset, nakakaya, auto hawi, batigor to, kuya tupi hanalay. Ira kung itingnan mo nila, kuya paruhay ho, matapakaya hanalay apapahnukanan. Mabalak to hauko na sinua, o makarak to, kuya ganun. Siyo iset, itara sa tupi to arumi'ar, papuron to aninwa kuya tupi hawi, tataka pinukay kuya tupi sa. Ini maabinan nung tayo. Kung sa kabala ninwa, to sama na yahaw ko nanaw magrahay sa hal, sama na yahaw ka. Kata sa kamaay na nila, itira sa sinaran, nailahaw kuya kabala ninwa, nanay. Sama haratan ng hanong kita mata, kung nagkapising ko nung kita, iraw to, o raton. Ira to ko pasipana hananay lukawas begitu begitu itu na tupi begitu ni how to pasipana how no siri paskat how no siri hananay how kitanan saka hatira to anini bitaw singe sukyo kay hananay pasipana una sa singaran hananay sa kabalak lamita to lihat sa kabalak lamita how to pasipana how lukawas pakuran nino kurang tupi sa kahawti patikor kurang tupi tulungan kapan nak haw nung dinua tu sama na haw putar sama na pasibana kapana sa kahatiran itu adini handa na haw pakai nito na sa singaran haw susu tersinsi de qisi handa na sa kamai sa kapana haw kita sigitini to pasibana haw kawas haratagan Lalu kami tadi ni rumah no seisio to pasipana hau no seisio hau kitanan. Lalu tak kusuara hau ni ye sama. Lalu tadi ni tu na Yohanite Juroksio. Yohanite Juroksio. Juroksio no Juniset Jusanset. Yohanite Juroksio no Juniset Jusanset. Ada yang kau ko sebab pakapasibanaan tamuanan. Urasa sakapaga piro kamu kau kami forum. Jo sunset. Taran ho kuya singli hananay kau siri atay ni. Wah kalilan ng kamu sakapanak mo naman to kekso hananay singli. Sama dan kau suwa ko sikitini ay singranan asungwar unanitini ay how to ya matangiray numira to sa suwaran na how numira to uno ikor hananay to kapasipan na antamonan ano haratan na how numita una pang taray atimo singli hananay asiri so kapana how numita to naparo to an how nugawas saka irahaw ko liha nanitini ikawas to pasipana how no mita unani nito sa singaran haratangan sa una sa singaran how sa kapanak na mita to lihat sa kapanak na mita how to sikitini hananay ihembak hananay lukawas ano away kung nasiri hananay to kapanak kita to hembak how lukawas naparo to an lukawas suara sa kunan si puro hananay how ulang ay kuya rin lukawas o pagkakasakay to kaya hembak umisuara numita how umisuara numiyang how Orang di sini ayah hananay hau pasti banyak musiri, oh bukan ni, dengan sat ini mahapinan hau numita. Sat, dengan kita ko suara hau nunani Yohani, sama na ko pasti banyak hau numira. Pakai ni hau tu nasi maksasai hau tu ya simar pati na ko hau numira. Saka una simar hananay hau usiri ko pati na ko hau na nusisyo sama na hawi una simar na sorry na una simar saka bigiti nito na simar hawi pasipana ang nila kamusa padiw dengan tayo dito na Yohan Ichikumi tayo nisyo Yohan Ichikumi tayo nisyo Yohan Ichikumi tayo nisyo no 27節ヨハネ仕込み2章の27節Ihayaw nanay na tini ay itini iwama to mirakuyan mo na mo simar
Paro ano namo how itini palusot how no namo. Tuwa ko tanggaw ko pasipana ay tamonan. Uya simar how nuama. Itini to picture how atamak apasipana tamonan. Una simar sualinay so kukaniw. Kamu itini no namo to na simar hananay apasipana maro itini raruma how nuama sa kuna suar itini. Makapinang nito mana kuna simar uya siri how ko pasipana ay how kitanan. Kada mitengin kita to akasi how ila ay how uya siri palusot no kita to pasipana ay pakawana nanay to sakabana no mitengir to kimar to akasi. Mana ka ko mikilaw hakini. Mana kita man to ko hakini wasanay kita arata. Mana tayo sa kita mawana hakini san araw kan ila ay how uya siri to pasipana ay how kitanan. Ano ni asip to kita to pandare tuhat hadir ay to. Ano sa manay to how kupikan to rumah. Ay how kuya siri to rumah pasipana how kitanan. To macan how to ya tupi to pasipana ay to na sinuan to sa manay how wala kemak sa manay to how kuya kapana to no kini ay to na kemak to no kakla ananay no nanano. Sa katusa. Sa singaran how lima kuna sa suara. Sa singaran how ni taniri. Sa katusa how kunini. Meron taho kuna ki taniri hananay. Mapura pura kaput how numira. Suara kanila pura tapang puro arumiat. Ti ma how mitao ngay ito masa paputaray no tapang hananay how atamkaw. Anu kawas to, anu tamkaw to hananay. Uya mi ihangay atamkaw hawi umabarahan tayo nitini hawi repong haw sisi sanay. Kata matanira haw naratapang titayo haw Diyos ay san haw tupa. Hananay ito haw to sa tupa. Karina haw no tapang sa tupa maaya haw paritan. Uya suara kurana. Saka mamanakay ito na cita diri. Kuna tengah tu nini, to marina ay to, mutapang kaya tukang ay ariangan. Si makaw kuya mitaway, to kawas, anong tamdaw to? Umamaparah ka nito ni Rufong Haw no ya sisisa. Nang handa ko na si Taniri, sama may perkembangan ni Taniri akyat. Dengan tayo dito na Taniri siyo. Taniri siyo, tayo siyo, sisit. Taniri siyo, tayo siyo no, sisit. Loksyo no sisit. Mamanakay ito. Kuna si Taniri to marinakay ito nutapang ananay kura semak. Kaya ibiniruma haw numira. Ini hawi kapkang at siguro hawi asa singaran pasairaan na haw numira dini Yerusalem. Kaya arumian hawi naturo ami pitusur. Dini kaayaw haw nugawas. Ami inuri bikansya matsakto karupina ngan haw numira sampu na suar haw itini. Maapinang nubita ko na si Taniri hananay. Saka mawalaay ko na si Taniri to marinaay ko nutapang. Saka satu ka maay ariangan si maaw ko may tao ngay binuri ay misampi ay itili kawas aw umamapara kanitili rupong mahawlo sisi sana ito. Araw ang kuna si Taniri kaga pawa hanay kurasa singaran beraw pasayray itili Yerusalem sa pinaswaryo ta makakinang haw lumita. So, umana ko pasifana no nakapihawa no nagi Taniri to na sa singaran akyat. Taman hawi pasayran haw no nagi Taniri to na Yerusalem. Manam ko pasifana na berasa turo na sa no kita kuna sa suara to pakai to na sa singaran haw no nagi Taniri. Sakat tay. 诚心求告神的启示才。所以哪里阿巴罗做？ Ni Taniri abirungos auto kawas ananay pasifana ngira kitanan kunini kung nakapihawa ni Taniri to sa singaran pasifana ay
saka kita nan anini biinuri au yas'ali na ina baru untuk numita biinuri au tukawas ami ta'aw au tukawas anu saya musuhli dai ada mana makahay ko na kita ni ami bawa to sa singaran ka anda ko sa singaran magana na taka araw mo tahu na saka ukso nila au kita niri wasan kita arahkan. Saman orang pinangan ni taniri itu hatinya hadiran itu bawaannya kurasa singaran pasara Yerusalem anu ini kena tur aru mi'at hawa saya kurang hawa sa bawah tu singaran manai wasan kita arahkan sikat nak makuksum tahu wasan kita anu hadiran yang baru kami taniri hawa maka niwai sikit ini ikawas ambil rumus nah arahkan. Saka bawaan ng masasingan hatirai kurang pinangan ng mirasa kahawi hati-hatirai kurang pinangan ng mirasa ani nito matupa-tupa marina-rina mutabang haw ubaru ano ba kung sa alina ya haw abaru sa hawa mirong to kawas sabi ko ya paru sa mirasa saka itini makapinang haw lumita naman takapusan sisiyaw to pakaretang haw nuna ni taniri pagkarito nakapising ko haw kunini saka itini ay sekali kaya paru sa haw lumita kami turun Biluri, birungus, kau itin ikawas. Naganda itin ito na siheng, yako yung tiyo kopeng. Siheng, yako yung tiyo kopeng. Tiyo haset. Yung tiyo kopeng no, tiyo haset. Umirungus ay, kau to kawas. Kuya itinya Israel ay aparoto amirugos hausingaranan hauli wa inigan haulukawas hausingrat kuna swat kalsito hapinang numita itini Israel ay aparoto kurapi rugos haulunanita diri so kaniu anu kaniu anana wa adam amkena tahu kahawa sa singaran cikat na batang amu tahu sa Israel ay kuraparoto benar hati-hati lah itu kurang pinangan numira itini haw turun ni amiha saka haw itini mahapinang haw mamita upasifana haw bunini kuna sa singaran haw nuna ditabiri pipawahan ni pasir tirani Yerusalem bunini haw inuri kita wakila anak haw kita inuri haw ku kanyo ya sekali ina ya paruso tudungan papi rungus haw mamita itini kawas na mamana haw kawas amingih ni hai tu yang satu turun sa rumus kalau kita sangat susah kira tu surah hasid loksyo no hasid bawahan tadi taniri pasara Yerusalem sa mana kau tu pasti mana negara kita nan tu tapi oce no kita sa就是神心信靠神的启示上来所以来好嘛关注ami tiaran auto kawas Jok banyak, ya sekali lain ditiar. Tukawas. Wakati lawan tu kurang anon tentali diturun ke ami akanan. Taga, benar nak kau lo tapang akanan itu ya salina tu. Satu kama ayah kau ami inuri, ami tahu tu cima-cima atau wasan sana itu. Mama parah, tidak rumah amu sisi sana itu kena kita ni kurasa. Kalau tak kita ni awal bukan yang kira-kira itu kalau pinangan lumira itini kawas tukang PTR kau lumira itini kawas na atin satu hauli umahuli wai kuya tiro na haulu na nitaniri itini haulu na popirong saka hauli ura faru sa nitaniri hauli pasera ito ra Yerusalem dan naman ura Yerusalem hauli marabar mahuriw haulu kufinauran haulu Israel Umaro tu kami tadi hauli suri na satu itu dipikir haul kawas ayam apa au tidak ada aku kami wawa sebut haul besar hauli wai kami tadi perputaran ada kamu ya pak ya saya ramai apa muka itu tapi tadi tadi hauli wala haul besar tadi urus sarimu kami tahu nanti soalan wasana itu ya kalau kamu nanti tadi anak anak tegapa tu rasa turunnya kami akan minta Ura PTR anu mira tifai kan anu mira satu ada dari usuli nai aparutur dan dengan namita itu na siheng yako nijo niben
诗篇122篇第6節。詩篇122篇の6節。Tanga sa kini i-Q6 nangantahaw ko si ulit haw ni tapiti. Tama na yahaw ko suara haw numirasa na haw kamu mirumot haw kamu to sa kairaaw no lihatay hian haw no Yerusalemo. Yerusalemo aw maurahay ti solan hananay haw sakata wa ma limungka at tagamaan saan nanasip nanay tinira rumah no niaro haw no miso haw ira ko lihatay itini haw ira rumah haw no kamaruan mutapang haw itira limuka tagamaan hasit itini haw to sariyaka namako to tabay haw namako hananay haw sumuar haw kako nanay uyali haday dian haw itini tira rumah haw lumiso Yusef itini to na umiya haw no kawas hananay haw kako milumos haw kako tisanan to haira haw no sayway mahapinang lumita itini haw pitili haw na tabiti baru to haw no nani taniri hawi hatira sekali naik pura paru terkena hatira itu pura turun ke hati-hati akhir ini mitiar hal tu kawas pakai ini pasaira hal tu na Yerusalemu tu sekana ayau sekaira unuri hahai tu haratan hal kita hal una turun ke hati-hati ira itu pura mitiar numira hal tu kawas sakafarit pura pinangan alhamdulillah tu diturun di sini ke ayau hal kawas mitiar sakaturun. Kira to, bawahan na hawitan ini kurasa sinaran na pasara Yerusalemu, mana pasti panak gembirasan, 就是诚心敬畏神的启示。所以那好，你们说加密好多kawas，pasti panak gembira hawitan na. Mana hatilah, selalu suara hawisau ni, matupai pun tapang, to cina orang bici cahaya hau to, mili hau tapang, memamarah. Tadi tini rempong halu sisi upah tayo sa osi tengen. Araw an ko kang ngono kasi angin no mitamiri ka to pa ikaka ay tulungan no kasi angin mira ka to na satu pa marina ka mo tapang hanan na akin pa. Sa maharatan ng bitahawi ikaka ay tulungan no biguro. Kasi angin mira si tini kawasan mo pinangan no na nitene hatira ay to. Ano fahitan hanata awi hapinan to. Wa isa pa ay to maharatan ng how to sikit ini hananay how pimulo how to tapang haratan to pimulo lumira how to kawas so maharatan ng how mamamuli hay ulit ang hindi ikaka ay pimulo lumira kasi ang lumira hindi akayaw no kawas hatira ay how po pinangan how no nanitaniri manata sa kaira sa how padaman no kawas ipaulit how no kawas how singranan to mamalakay sikit ini pimulo mabama ay sikit ini haw kaciangi haw tin ikawas nanentapusan sa isyo sihing yako yung chow kopeng sihing yako yung chow kopeng chow Q6 sihing yako yung chow kopeng no chow Q6 mingulu ay ciangi ay singaranan wahayin nasi namira haw ko naparuso an haw ningra watangira na haw namira ko pirumos haw nangra paulipun haw ningra haw tangra sanay mahapinang haw numita una titangiri haw mapala ay sigitin ikawas ang mingulo siangit ikaka ay namira to kapingulo ato tapang haratangan to kapingulo namira haw itini kayo kawas hakira ay pura paruso namira to pasipana no mira to nakapifawa, mira to nasa sinaran. To sari na birumot, itinikawas, sari na bitiar,
Sehari na yang na ipupigulo, kami kawas. Kung pasipanak na dira ko kitanan, pagkadi ako na sa singaran ni Taniri. Nakaturo. Nalang tayo dito na ranumak ang nufan na rin sila. Sa katuro ito na sa singaran, ito na kasaswan, nabita ako sa singaran ng kakarayan. Kinsang katswang. Ini ranumak ng sisyo ako. Inatusay, makilit ako kuya sa singaran ako no kakarayan. Yung sa singaran ng kakarayan, matinitay. Taga, una sa singaran ako no kakarayan ako usay ako tulungay no. Inatusa, kung nagpipawa. Sakatsay, hadanay hawi, mabuliyay ito sikubuku, hananay. Sakatusa, hadanay hawi, upihakipag, kung natapan ako ng kakarayan. Sakatusa namin tayo tinirarong ako ng sisyo. To, pasipana, kung nakapipawa, ako ng kawas ako to sa singaran, ako ng kakarayan. Manang admak, tulungay ng pipawa, kung kawas ko na sa singaran, tulungay mo sa kaira ako ng sikubuku, ako nabita utang tao hakyat. Nangangan nabita ito nila naman sa isyo. Nalang tayo dito na Marakisyo. Marakisyo Sansyo no Chiset. Marakisyo Sansyo no Chiset. Sansyo no Chiset. Bagaimana yang awak supitai kawas sumuarsan. Uya papanupuno na po ito na siya puno isi. Min ham apa ini isupo hauno mako. Na ira pahakakan hauno parot hauno mako. Na madangay ito alipatan no na muka ko. Madangay hau apawahan na mako ko sa singaran hauno kakarayan mitak to si kukuko itinitamuanan hau. Sa na awak hau ko apatalian na hau na mosa. Nanan tatusar hau sisyo pakai ini tunasa singaran hau kakarayan. Mana ano kawas kuya si kufuko itinitamuanan sa punasar pakai ini hau na cukup ichi aratangan panufu na bita itin kawas. Na aratangan hau na bita hau saya tadi hai bisali hau wama. Hati ini tidak pula lihung. Ini kaikok bila pula saya mari tengah itu. Hadirat marah amulipun hawi dari tim isi-isingan. Setelah air berapa seseraan berasa dan mula lipung hawi kari angai hawi kena balak meminta. Tengah-tengah air berapa seseraan hawi tali wakan anai hawi kena sansuk hawi ising. Jadi naik. Saya lalu mihan. Masa pula pasal sok hananai. Akhirnya lalu mihan hawi, ira-ira tu hawi. Bayar cicing. Parak apa itu hawi parak. Lima cicing. Nah itu. Karena hawi, boleh. Dah tu kembali tengah. Ukur jam hawi segera pas. Kena sasaran hawi. Sakapina arumnya asal ko hawi mga cicing ko sa papuli hananay nakatili pa hawi hasicisay to ako nano ko mama ko hawi sa tapag ng biharib to hasasaraan biharib hawi papuli hawi kawas ko hawi sakapina arumnya hawi sakalima to asising sa ausi kawas hawi kuya sanso. Wala takwan ako kakarayan ako afari, hananay ako waktu apa pabuli ako itindi kawas. Sabi makanatagay na mali tengah. Saka, maki kay ako itindi simpong, maki kay ako itindi wanglo. Saka ako, ano na ito as? Una mali tengah baka na kami haratan. Saka, ano haratan na tabi sa anong kisa? Ano kawas ako na asasaraan na kita hanata. Tahu ka kisah anong kawas ako kamar, nabita tulan sikyo. Wang tuhoy, tiga soy. Ya, kita pataw daw hawi pasata kita. Wang puno ka pasita pakuratan. Saka usuran ko usuyo tumira ami kifi. Tapi tak kera si satanan apa kita urataya-raya. Hadiran. Ya, tu usuyo no kawas sa kifi to rumi ami ada. Ano kisah no kawas hawi. Umok sa patikur no kita. Ira sa ako ko suar itini mahapilan
Saka mana hau ko likucuk no gawas kuno ba ito apita. Tak hau ko sikufu kita na. Dengan ko na chupun wichi maharatagan. Ano, matuor no beta ko na chupun wichi hau ira ko ha likucuk no gawas apita. Tak hau ko sikufu ko hau hindi hau no bita. Ano saka tuor no bita hau sama na ano gawas apita. Tak ko sikufu ko ami bawah ko sa singaran hau miran. Saka hawi, saka kuksun hau nung ako maan. Gitu, kawas ananay. Taka pa. Kuya, waway sa tutupuloy si kukuku. Ano miso? May masusok niya. Misa kami sa gitu kawas yun. Wahanan halisatan. Awa ito po ha, likuso. Hau kawas kami tak-tak. Tu si kukuku hau itilipitan. Harapin ano hatinan. Kita pula suara hawi. Hapinan lumita. Kusi ni aga. Nung kawas kita na ito. Haira hau nung limuso no kawas kada ni amita tapos kufuko haw kita na mahatur kita kuna chupulu ichi taga ngaya haw mi fawas ku kawas haw na sa singaran haw kagarayan sagat tayo haw kunini to pifawat no kawas haw na sa singaran to ditap-tap nabira haw to si kufuko haw to kupitrian sana maharatan na haw kita wata kahirahay haw to haw si kufuko ang haratan tagatusa sa di bawah muka waktu sa singaran sa lusur hawisaw ni kumanan sa nahaw di bawah muka waktu sa singaran yung singaran kekarayan anini gilao maubah kayo sa gaso maubah kayo muna tasi salita dan soyang sa iti ako unanong unatapan ako mga karayan unakayo nusikyo ako unanong yung nangan kato suano sisyo nalipay muna dagdan wasan kita rata ukar-ukura ako soka Soka kapong hau numira kuna sa akawang at tupos no chikyo. Saka talaga na meta ini society. Society isyo no lokset. Isyo no lokset. Soal kakukawas unanom hau ira hau tatanukan hau no nanom hau ira hau kufari. Unanom hau karitusan kapukang ikano kuya nanom sana. Soal kawas samaan dumirahaw ko fari. Sorry nay sasraano fari yo sa karano ananom ato kapukang haw fari ananom pagkatinuasan rasi sa lehaw to kwa demak san haw dito na nanasik sa naaratan haw karitusan haw kuya nanom kapukang haw maru水气nanom iti ako kuna kayo kamuya no chikyo maalawa ito macam kumalaya ko tuan keso bila ko tuan maalawa keso hati ini kapag kamuya no chikyo ako 水气千寒的iti ako saka maksan mo ya sa baharaw naman ako ila ko ya 水气sa uranan saka itu hau mahulit kita utama hau nagan hau 就是四季如春ana haratan hau sunat saya rumiat hau satu haru rumiat hau aku kasinawan hau aku kasiranan satu haru saka mana pahau kulit hau na batu sara sa kita jauh kaya mo nunggu jauh say jauh kaya sa 9岁 kuna si batu sara mana pahau kulit dia ali sa taaway mana takhayak say hau atay kita utama sa kita ara sa man iti hau uras 水气千 saka hau perlu anu kawas kuya pawahan ko pura sa singaran ka karayan sana itu mana tu sapi saibang hau mira hau tu kaciraraw hau tamtaw saka dengan lebih dari ini raru hau sisyo dengan tayo dito na society nanasyo society nanasyo no jogiset nanasyo no jogiset لما صعود كمحسان حولي نوا إتيا حولي نتاز سيونا نالف ويا رميعات حولي ويا نمنم حولي إتيا تو مفتاش تو ويا نمنم يا
uya sa singaran hauno kakarayan ini atau bahu anto sa yo tusay uya nanong yo para mo sara ini nula sikyo tete ko nanong kita to kay tira ada iriar yo kanu to sikyo dire ko nanong yo dire ko tingyo ini akasi numita uya nanong no karano yo no sra ikakay no yar kunanong saan saka ira kurao kaya ira kunay mana ira kurao sama ira kunamar tenuk no na sikyo hawi mi ma iya kaya ira kunay nani tuay kurao ira kunanong to na karano no dia karano no yar aku liar kaya karano no kaya sra karano ya kunanong geranan kunami suara tuna tayen de chen kana tu sai geranan puan sane kunan nem nani tini ran kanu ya no sra olah asa singaran no kakarayan de yananum jami sanga di suara di saudi tak sanai papore geranan nem saga ma papai geranan nem ate proses singaran saga bulanan hau paten no proses singaran rumai bisai bang nukawas auto tamrao to pasipanak negara kita nan senhan的启示啦这个以上呢这仕途的启示 pasipanak pakai itu na jupunu ichi sampai ini mahapinan hau numita ini hananai hawi pasakah hau nukawas pakai itu na sasingaran hau no kakarayan saka sikufuko hakini tauyen hauno minta usai pangukawas mo tauyen kita hakini sana itu dungai to pasipa na hauno sisyo binana ya kita hau sikufuko anu sikufuko san haui atau hauno minta to dungai no panumpu no kita sikiti ikawas hati ya boleh hai kita ibunu rahau anai no parbat mau kita usariya ka hananai pakai itu na pasipa na hauno sasingaran na hananai ini to hau to sasingaran ni luak nurunan singaran ni tanini singaran hau kakarayan to dengan ini hau kita sampai aku udah putih sampah